لعمر یا مردینی شارداری و مدیریت سپور و جوانی که جبو زاروکان کرسا صوبریه وکر زاروک تا حوزان دا همهین تکنیکین آوجنی صوبریه دبن همجی بهنا وام داشت که Antrenörü van لسر سریوانه ده حوزان ده هینی تکنیکین صوبریه دبن شارداری محسردی و مدیریت سپور و جوانی یا نافچه جبو زاروکان کرسا آوجنیه وکر ام دخوازن که زارتنا ودری لحوزه لاوی بالata tanışmış bugün imkanı var. Vakti avan jivolo avini volo bala derbas bugün. İş bu mektepte sakva yenilemiş bugün volo veder eğitim var emredin var. Nahas du penc zarokten kursa sobariye ot kela kela gelme havine de teradle xwa keyf diken. Yüzme kursu çok güzel bir şey. Sobeberî pir xweş e. Ez dema dikevim avê naxwazim derkevim. Divan germande ji bo me baş bû. Abi yüzme öğrenmeye geldik. Keke em ji bo hînê avjeniyê bibin hatin virê. Derve pir germ e û em ji ji german dişewtin. Em li vir hênik dibin û av zef xweş e. Hafte pênc rojan serêsibî û piştî nîro du saetan kurs heye. Zarok hem hînî gelek teknikên soberiye dibin, hem jî qabiliyetên wan ên fîzîkî bi pêş ve dikevin. Nêzîkî 150 öğrenciye me heye. Belediya me û gençlik spora me pev veya vekirine em jî vê derê antrenörtiyê dikin em yüzmê rewan didin. Bi xêra kursan, xwendekar betlana xwe xweş derbas dikin û sebra wan jî tê. لعن طابع دبستان ناوین بداوی بون